Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all rise to start our novena to Saint Padre Pio. Let us sing the opening hymn. As we chant our prayer with lasting faith, bless, O Saint, thy gift of grace. For thy precious life with Saint joy I bear, menens, O our Saint, his fear. Patron Saint, dear Padre Pio, we bring bless our sights, to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful hue. As we lift our hearts, happy voices call, brimming grace like pristine dawn. For the light of grace o'er our saint has shone, be our strength when we are home. Patron Saint, dear Padre Pio, we bring, bless our sights, to thee we cling. Make our faith be strong and forever pure. Show thy face with youthful hue. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. First Day Prayer. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that rocked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place in Him in eternal life. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of I Jesus, place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of.
Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer to the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petitions. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through this intercession the grace of, which I ardently desire, and above all grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of His kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother,
Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not step along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you in my Jesus in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit. Because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo San kami. Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Sangarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Susan Villesa, ni Bueno Manggaliag family, Mr. and Mrs. Marlon G. Obis. For 10th birthday of Ranjo B. Pedrajas, ni Ranjo P. Pedrajas. For Thanksgiving for the gift of life of Bianca Maria Oreste Medina, dulot ni Cynthia Oreste. Pasasalamat ni June and Josephine and family. Thanksgiving and celebrating 14th year of wedding anniversary ni Ami and Jake. For the gift of life ni Christine Atos. For 49th wedding anniversary ni Hercules and Consejo Armenta. And pasasalamat ni Roel and Arlene Dawal Almasco. Espesyal na mga kahagadan. For fast healing and recovery ni Jessica C. Sestina. Asin para sa kapahingalo ang kan mga kalag. Sa kalag ni Doroteo asin Salvacion, dulot kan Fajardo family. Kilus Biminda, kan Bueno Makaliag family. Ki Florentina asin Angeles, kan Banua family. Ki Nestor Sr., kan Gapayaw family. Ki Evangeline ni Mary Grace Mantes. Ki Vicente asin Teresita, kan Mantes family. Ki Andres Girardo, kan Tulon family. Ki Virgilio, kan Mendina family. Ki Cynthia Cristeta asin Benito Sr., kan Burse family. Ki Winston ni Cynthia Oreste, asin ni Pedro Sr., asin Josefina, kan Bo Belga family.
Sige raray po, Diyos maray na hapon po. Ngunyan iyo ang memorial ni San Francisco de Sales, Obispo asin Doktor. Magtirindog po sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran kanama, kanaki, asin kada Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mabas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pet sa 24, kan bulan na Enero, sa tuya pong ginigirumdom sa aldaw na ini, ang memorial ni San Francisco Sales, sarong obispo, asin doktor kan sa tuyang simbahan. Nagisiyang obispo kang Geneva sa Italia. As in, during his time, ito su panahon in Protestant Reformation. Nagluluwas ini sa Luther, sa Calvin. Bako si Calvin Klein, iba man po ito. Na nagpapalakop kang Protestantism. Kasi pinaghingawa kay ining obispong ini, si San Francisco de Sales, na ibalik ang mga tao sa simbahan. Alagad taday niya kayang makipag head-on arguments with them. Inagi niya po sa paaginin pagparasurat. And kadakol siyang mga treatises na pinaluwas. Kadakol siyang mga writings. And one of those na famosong marahay, itong Introduction to a Devout Life. So, na kung saan pinag-reintroduce niya giraray itong Katolisismo sa Sainda. Kaya, ini pong obispong ini, si San Francisco Sales, naging patron kaining mga journalist, as in mga writers. Kasabay na itong mga deaf people. Hagadon tan sa iyang tabang as in intercession, tanganing isa sa tuyang salit as in sadiring paagiman, magamit man kitang instrumento kan kagurangnan, tanganing itong mga nawara sa satuyang simbahan, sa tuyang man na maibalik. Biyernes man po ngunyan, kaya espesyal man kitang minadulok sa tabang asin intercession kan kini Padre San Padre Pio. Magagad man kita kan sa iyang pamibig asin intercession para sa satuya pong mga personal na pangangaipo asin kahagadan. Ngunyan, midbidunta na po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako anin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Mamibi kita. O
O Diyos, na para sa kaligtasan nin mga kalag, nagbuot na an obispo na si San Francisco maging gabos na bagay para sa gabos. Kaugaying warasan nahulikan sa iyang paarog, danay kaming magpahiling nin kahuyuan kan sa imong pagkamuot sa paglingkod sa kapwa. Huli kay Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa, ginuno sa surat sa mga Hebreo. Si Jesus nagkamit nin sarong paglingkod na urog na marahay. Palibhasa siya, tagapaggultana nin sarong urog na marahay na tipan, batay sa mga panugang urogman na marahay. Kun idtong enot na tipan, dainin kakulangan, daikuta na nagkaipo nin ikaduwang tipan. Sa pagsagwi sa mga tawo, ang Diyos nagsabi, "Uya, madatong an mga aldaw, olay nin kagurangnan, na ako makikipagtipan giraray sa harong ni Israel asin sa harong ni Huda. Sarong bagong tipan, bakong siring kan tipan na ginibo ko sa saindang mga magurang, kan aldaw na kinabit ko sinda, tanganing iluwas sinda sa daga nin Ehipto. Tinalikda ninda ang sakuyang tipan, kaya pinabayaan ko sinda. Olay nin kagurangnan, uya ang tipan nagigibuhon ko sa harong ni Israel, kung dumatong ang mga aldaw na iyan. Olay nin kagurangnan, ibubugta ko ang sakong mga tugon sa isip ninda, isusurat ko sa puso ninda. Dangan ako magiging Diyos ninda, asin sinda ang magiging banwaan ko. Daina kaipuhan ang kapwa, tukdoan nin kapwa, o ang tugang sabihan kan sa iyang tugang, midbida ang kagurangnan. Hulita ako mamimidbid nin gabos, nin pinakasadit asin nin pinakadakula. Papatawadon ko ang sa indang mga kasumbikalan, dai ko na gigirumdumon ang sa indang mga kasalan. Kan magtaram siya dapit sa bagong tipan, buot ipasabot na an enot na tipan, daan na, an ano man na daan, asin dainang pakinabang, madali nang mapara. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagkaherak asin an katotoohan magsasabatan. An pagkaherak asin an katotoohan magsasabatan. Pahayagan sa mo kagurangnan an sa imong pagkaherak, asin tawan sa mo an sa imong kaligtasan. Haraninanggad an kaligtasan sa mga natatakot sa iya, an kamurawayan mauntok sa satong banwaan. An pagkaherak asin an katotoohan magsasabatan. An pagkaherak asin an katotoohan magsasabatan. An katanosan asin an katoninongan maghahadokan. An karahayan matubo gikan sa daga. An katanosan madungaw hali sa kalangitan. An pagkaherak asin an katotoohan magsasabatan. An kagurangnan mataltag kan sa iyang mga karahayan. An satong daga magtatao nin dakul na pamunga. An katanosan mangengenotan sa iya, asin ang kaligtasan mag-aantabay sa iyang paglakaw. An pagkaherak asin an katotoohan magsasabatan. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah.
An kagurangnan mapas sa Ido, asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos, Kamurawayan sa imo, kagurangnan. nagtukad si Jesus sa bukid, asin duman inapod niya an sa iyang mga pinili, asin nagdurulok sinda. 12, an sa iyang pinili na maging mga katabang niya sa pagrukyaw, kan marhay na bareta. Tinawan niya ning kapangyarihan sa pagbulong, asin pagpaluwas kan mga demonyo. Ini an mga ngaran kan 12 na sa iyang pinili. Simon, na sa iyang inapod na Pedro, Santiago asin Juan, mga aki ni Zebedeo, na sa iyang inapod Boanerges, mga aki ni Daguldol, Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago, aki ni Alfeo, Tadeo, Simon na Cananeo, asin Judas Iscariote, ang nagpasaluhib sa iya. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Nadangog niya to sa gospel account ang pag-appoint kan sa tong kagurangnan kan sa iyang 12 apostoles. From among his many disciples, he has chosen 12 apostles. Ano ang purpose kan sa tong kagurangnan? It was clearly stated digdi sa satuyang gospel. Number 1, tanganing sinda makaibahan niya, to be with Him. In other words, to follow Him, for them to have a deeper relationship with Him. Second, to share in His mission. Tanganing may padarasinda sa pagtukdo, sa katawuhan, tanganing magpaluwas kan mga demonyo. Iyan ang katuyuhan ko ngata, inappoint niya. Inapod, asin pinili niya ining 12 apostoles. Ano ang pwede niya itong manutaran digdi sa istorya kan sa tuyang ebanghelyo? Number 1, ang pagsunod palan sa kagurangnan o ining inaapod niya itong discipleship is always initiated by Christ Himself. Si Kristo po ang nagpipili. We only respond to His call. Minasimbag sa nakita sa iya pong imbitasyon. Kaya nadangog tayo ito sa itong mga tataramon niya, it was not you who chose me. It was I who chose you. Bako ika ang nagpili sa ko, kundi ako ang nagpili sa imo. So, ibig sabihin, kung itatranslate sa satuyang oral daw na pagkabuhay, ining pagsunod kay Kristo is never our right. Nobody is deserving of this call. It is more of a privilege na kita po makapagsunod sa iya. Kung minsan feeling ta, matibay kita, feeling ta, dapat ako yaon dyan sa simbahan, ako dapat ang pinakamatibay dyan na lektor, ako dapat ang pinakamatibay na choir, tamagayunan sa kuyang boses. He is not after our ability. God is always after our availability. And so we should respond to this call with that disposition. Nagsisimbag lang po kita. Bako kita maninigo kaini. Kaya, ang magayunan na disposition, if we respond with availability, not with ability, we offer to God everything that we have. Ano manining yaon sa satuya? Itong tigaapod po niya itong treatise, time, talents, and treasures. Because basically, the calling is a call for a vocation. That's why it is called calling. It is more of a vocation rather than a profession. Yan ang enot na magayon tadigdi pong mahiling o matungkusa o mapagpurupurupan digdi sa nadangog nga itong ebanghelyo. Pangduwa, if you notice, tigsaro-saro po sa 12, why is it important for Jesus to name, to identify these 12? Ginaranan baga po saro-saro, magpuon kay Pedro hanggang kay Judas Iscariote. The individual names were mentioned or are given
Meaning, the call to discipleship is personal and individual. Not anonymous. Kaipuhan kan kagurang na nangaranan niya kita. Inapod niya kita saro-saro. All of us are unique like the disciples in our person and in our background. Manlain-lainan sa indang hinalian. Most of them are simple men, ordinary men. Most of them are fishermen. Even some of them are identified as sinners. Say Matthew, nating sasabing public sinner because of his profession as a tax collector before he was called out by Jesus to become his disciples. Mga ordinaryong tao. Pero halik sa kaordinaryuhan po kan buhay ta, maski ano pa man kita, maging isinuka ka man, o maging sino ka man, makasaalan, mataray, paralibak, para pakaraot ng kapwa, mahabon, makasaalan ka man na grabe, kitagabos, inaapod kan sa tuyang kagurangnan. Out of our uniqueness, out of our person and background, iniimbitaran kita kan sa tuyang kagurangnan. In other words, this unique person na inapod kan sa tuyang kagurangnan, with both our gifts and our limitations, dapat taada po ining ilaag. It is to be placed at the service of Christ. So, kaya magayon na pag atid-atidan ta asin iapot sa satuyang sadiri, do we appreciate and acknowledge God's call in our lives? Namamatayan ta daw po ini, na-appreciate ta daw po ining pangapodan ng Diyos sa satuyang buhay, and do we also place our gifts, including our limitations, sa paglingkod sa mahal na Diyos? Sa paglingkod, ang simbag na pwede niya itong itao, iyanan madeterminar kung talagang makukonsiderar taan sa tuyang sadiri na para sunod ni Kristo sa iyang disipulos o sa iyang apostol. Sa ngaran ka na maaki, asin Espiritu Santo. Amen. Sorry, baka nalingawan lang po kung nakakalo po kamo, pakihali po kan kalo sa laog kan simbahan. Baka nalingawan lang. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atan, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining nakakaligtas sa sakripisyo na dinudolot mi sa imo, palaadaan sa mong puso, sa Diyos no nakalayo kan Espiritu Santo, nahuli ka ini makangalas na pinalaan mo ang urog kabuot na si San Francisco. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minasam kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinda kakaligtas,
Nadanay asin minsan sa ihen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ulita sa fiesta ni San Francisco de Sales, pinapaugma mong ngayon sa imong simbahan na pinapakusog, kan panalminganin maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay, na uyon sa imo. Kaya kaiba, kan gabos na angheles sa sinsanto sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Kagurangnan ni kanangganan banal, burabonin kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa ibong Espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siringman pakapamanggi sa pagkuanya man kan kadis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay nitinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagatan mo kagurangnan, ipinapamaret kanyama. Ang pagkabuhay maliwat ipinapahayag, sagod na ikaw agato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapangkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gamos na klero. Siringman, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaop kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, tangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, kay iba ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, kay iba si San Padre Pio,
asin Francisco de Sales, nakainto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daig kasagkoran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niyamo, Manyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinaray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Hesu kapanahonan. Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Haray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosob sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na hiras sa lambang saroan ni nako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na ba ako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Anawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami waras sa nahulikan mga sakramento na samong inako, makamtan mi man ang kamurawayan sa langit, mantang nagaarog kami sa daga kan pagkamuot asin kahuyuan ni San Francisco. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Salamat po sa indo kabos. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, asin mahirakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Of the human race, pain and fret, begin release. Fragrant perfumes blowing down garden feet. He wants to hear patron saints, dear Padre Pio, we bring as our sons to be. Good evening. Good evening to Father.